Nominated member of the Khasi Autonomous District Council, Bindo M Lanong, who raised concerns about the United Democratic Party's perceived neglect, disclosed that despite his request for a party ticket in the upcoming 2024 MDC election, it was granted to a non-party member. Consequently, he has decided to extend his support to another political party in the state. Relatif kijing dia ba jah kini dia po menkong ka sedang syua maka UDP sem ai tiket yang try menyele na program hari ni kebelah dia Nala yale la kayale kum independent nomor ba ki ai tiket yu bomdai na ka UDP bada jab ki la ai ya u khat jong ka UDP ngan jin dala shong banyaram terai nomor ba ki la ai yu bomdai UDP ki penduk yang au try dengan la yale la kayale tarwi Kebaar, dalam buat ikan aplikasi juga, macam itu hidup. Dalam buat ikan aplikasi juga, kalau menai March, April, entah. Bahwa itu ya kelet no ya ke pula dia. Dong ya mai. Nggak apa sih taruh. Minum ya bu unut. Nggak minum bu unut ya pi kino yalam. Bagi kelemahan tiket dengan. Pi buat bu unut dengan bangayale election independent. Tengok. Nggak beri pula long kum usi yang mampu di council. Nggak don hati si council palat ya ke lain muslim. Mengalah job riusin kum riusin. Dapat rui record. Kebamut, habang om kumta, kadang jingmun. Ngalalong CM hadis council, ngalalong chairman hadis council, ngalalong LO leader opposition council. Bat kumta itu. Teka jingnya day juga bat. Pajba senang pendong. Tolong kepala jerong ha, kepala jeliu ha. Kamdai ke choice juga. Nggak, kamdai ke choice juga. Lah treat yang aku minta, ilale yang aku minta. Bagi mungkin beri isu, te ngalong independent minta, asal independent man, I'm lending my support. Ngan ai ke jingkersian, ya kini ke kunhun, apa di si council berpenyak juga penyak, sing sih. Dengan poin kita minta, te as of now, kumba kalong minta, kamu ngasim ildi namar bagi klaim khotsu yang agak General Council yang ke UDP nggak susim no LD ba imat kan susah setengah ke mensim pan ngalah tri LD kum buri bodan ubam don syu ka sek malay syu kat ke General Council bam khot syu tengah susim no LD ba am de syu tengah street LD mata as a free man buri boleh lut buri ubam la syu bodan bono along no kum independent. Te namar tak daw halor tak benta te keladon kecing keren juga apa. Ini ke kunhun ke ba don apa di council. Te apa kecing alam jom penyiat polisi ya. Keladon kecing selok pergi dengan ngalarai ba kan pak la syai ya ke citi jonga ba ngan ai no ek support jonga jadi ke kuduan ke bayalam ya ka executive committee mentah buat discussion